Cek, cek, satu, cek. Dahat sinampura pisan Om Swastiastu Namo Buddhaya. Oh iya, oratu idudanin titiang sinarang sami sane dahat wangian ya. Nemangkin titiang wantah ngaturang minekadi gagitan. Miangan titiang nyangkepin minekadi yadnya ni pacang katur irikiring luhur puso. Gagitane puniki wantah ambil titiang ring keguritan sidekarya ni kebos sedurunge titiang nunas ampura banget dah. Puah lagu tunaluing Yan yang munguin kepupuh sane atur ning yang titiang puniki miwah kegeningan puniki mejanten tunu saya waktu kewentenan titiang ngaturang ayah ring pelengin mangkin. pulang apa luir anak punya Ya nirgama yang titiang tebudiki pedewekan titiang. Boyo cewenten tiyo sekadi anake punya saya waktu
Ajum-ajuman kabosang titiang rikalaning wengini mangkin ngaturang ayak diri iya. Wanta ipun waneng nyari Kesayu waktian itu yang teh puniki atur unengayang di tiang wantah kuning wantang wacen kemaon tur nyari kang minakadi tembang-tembang puniki wantah amunika kemaon parasidok uning di tiang saking pangkang miluang awi siosan ring punika majalaran saya waktu titiang wantah pangkah cumangkah saya waktu kewentenan titiang minakadi nagingin kegitane puniki tur ngojakang daging tastrene puniki ya. Jana sastra muda puang Yening depang teh padewekan titiang puniki ring kecaping daging tastre nyen kabaosang sayu wakti titiang wantah wimude pisan ring daging tastre kemon ampura banget wantah tuwa sayu wakti kewentenan titiang nah. Nuaran ini daging babat Napike kemalih puniki kaboseng pedewekan titiang nurunang minakadi daging babat ne kabosang titiang ringwing ini mangkin mejanten kirang antuk titiang pacang nyobiakang dalam masjid karyo nami Yening babat di puniki saya pacang sobiakang titiang babahang titiang te puniko boyo jawenten tios wantah ide dalam side karya punika pemekas sane pacang uningayang titiang nah. Nekawas Brahmana keling inu aja Yening minakadi dalam sida karya laris paosang titiang keloda sampun punika neboya jawenten tios wantah hidup berakmana keling punika kepaosang kiri-kiri jagat ya. Desa keling kacerito Inggih karatuy dedanen titiang sinarang sami lanturang titiang midakadi daging ceritane puniki nenten tios wantah cerita yang titiang kewentenan iri kering wana keling Brahmana jenah
kemalingi Wantah iri yang wana keling minekadi ide berahmana mekawinan melingeri kewastanin laris ide berahmana keling punika kewajar saniri. Nah, wani ngatatu kediat demikan napi keu kawasan nasamputni kedua ning sayu wakti ide uning pisan kewikan pisan ring kewikanan tato agama nika ke kemakawinan kawasan ide berahman keling. kajian kemuaksakan malih napi kemalih idewikan ikan iring tate kemoksahan ke bawas niku malih sanik uning ini demak kawinan sayu wakti kasup idoring sejeroning jagat. dasa inrio lepas sami siosan ring asampun ike taler ide parasida ngelepasang sane ke bawah dasa indriyane ring angga seriran ide niku ke makawinan kewikanan ide sayu wakti angop sayu wakti titia pagah ngamuang darman wiku siosan ring asam punika ide sayu wakti pagah pisan ngamong ke suwadaraman sang maragowiku nika ne utama pisan kemargiang antuk ide dalam benanguan dapur berada siosan ring asam punika malih sayu wakti telep pisan ide ngange peragan ide nangunang minakadi tapon berata ne ke bawah wantas sayu wakti wikan pisan. Nah, penuh gerakan widi dua ning asam punika kepagahan ide minakadi ngamong raga raris ide sang yang widiwasa persida sayu wakti memicu panugrahan ring linggih ide punika darmu sadua nalabang daging agamu siosan ring asam punika saya wakti pisan telep ring daging agama mekawinan raris ide kedebawasang darmo sadu kewentanan idene melingiring irikiring jagate ya Hida sakit
saking Jawi Purwa yen mungwing genah ida raris baosang titiang boya jawenten tios ida wantah megenah saking Jawa Pura punika wantah kewentenan pelingihan ida buat terandangnya kayu manis yen mungwing minakadi ajin ida nih baosang titiang boya jawenten tios wantah ida mapesengan ide sang yang kayu manis punika wantah pesengan ajin ide buatan ide empu candra yen ing mungwing ide ajin ide putran ide ne kebaosang raris wadah mepasengan tabe pekulun empu candra punika wantah para bida empu bakula ngangen kumpi raris lanturang titiang minakadi ne kabaos empu pakulun punika nan boya jawenten tios yen angen titiang ring jaboyang puniki wantah dados kumpinipun asam punika empu berada ngangen cie-cie dalar minakadi cici di dewantan boya jawenten tios ma pustaka ide empu peradah laris ke bawasan haran ide dan tiosan ring punika ring pesengan ide ring aran ide ne punika sami puniki nenten uning kesayu waktian nyane punika kewentenan iki ring jagate ya gunung Bromo mepasraman yen mungkin peseraman ide te sane atur yang titiang boy jawenten tios wantah iri ke peseraman ide ring Gunung Bromo laris ke baosang wiwit ido saking raris atur yang titiang ke wiwitnya ide ne baosang titiang saking Gunung Keling wantah kewentenan ide maresti meriki ing kejagati ya kasihan Brahmanu Keling wasdanyu duane ngasampunike kewentenan ide mekawinan raris kepasengin
ide Brahmana keling punika wantah kusengan ide duaning ide wenten saking gunung keling. Wajah jagat Madura Teko cap praris aturune angang titiang kewentanan ide boya jawenten tios saking jagat Madura raris kewentanan ide saneune ngayang titiang. Ye dosa nganatu lintang minakadian baosang titiang ide sang nato ratu irike sayu wakti wantah lintang luweh pisan sayu wakti kewentanan idene ya. Laling atur pajagawan Rikalaning dinane punika saya wakti lali saya wakti ide minakadi ngaturang ne kebaos pajagan kebaos iri-kiring jagate ya. Siosan ring punika ring upacara upakara sampun raris metami-tami saya wakti kewentenannya nih ya. Igelan manuat drasti siosan ring asampunika kedulurin raris unen-unenan bali-balihan igel-igelane punika sarang sami sampun saya waktu tertipisan kewentenannya nih ya. Kadur ring dola luhur Laris kalaning yadnya raris baosang titiang maka sami saya waktu katuran iriki yang luhur kuyantukan iriki wenten yadnya mau tamu pisan sangan aden enten je duaning asampunika kewentenannyane minakadi sekadi mangkin saya waktu raris ide sang ngamongrat kaget saya waktu nyingakin kewentenan panjak utawi semeton sarang sami pacang maturan yadnya panjak sami dan ya eli napi kae malih kewentenan unen-unenan kebaos puniki sinarang sami sekadi mangkin santi kebaosang saya waktu panjak sami nenten uning kewentenane asam puniki penados nyane ya. Wastu khuyat ring Madura
kebancanan Napi ke mau kawinan raris uyut sayo waktu kewentenan panyak iri kering Madura panyak kering budo Madura usan sampun keni bencana sayo waktu duaning maka sami yadnya sane pacang kemargi yang sampun memargi ya. Gataran kalungan Laris ini sampun asampunika sahayu waktu gartre nih uningayang titiang makalu-kalukan dados nih satu nih puniki duaning kewentenan yadnya ageng puniki pacang kemargian nah. Brahmana keliang mirang duaning sayu waktu karya ageng pisan raris ide Brahmana keling mirengang kewentenan yadnya nih wenten iki mekawinan ide persida pacang ngerincikan winayuk pacang rawuh tangkil iri kiring kayangan Hiada luanga raris ngelantur pemargin ide ya sang Brahmo keling lungo raris mereka ke Madura minakadi mepejatiang minakadi yadnya nih puniki ya. Dan kewaran mari ngamargi Uri sejedak pemargin ide sang Brahmo keling nih uningayang titiang kantun ide ring sejeroning pemargi ian margin ide pacang ke jagat Madura Reng madur sampun praptiang san pesawan dana sayu pemargi ide nih mangkin ke cerita yang titiang sampun prapte iri kering jagat Madura nih pacang uningayang titiang kesangro antuk sang Prabu sesampun raris ide rawuh kiri kering jagat Madura saning nyangre minekadiri kering jagat Madura boyo jawenten tios wantah kesangre antuk ide sang Prabu dirike Reng madur
makin capang titiang ne baosang titiang te puniki makin sampun kecitrang titiang ide sampun rauh iri kering jagat Madura. Hindek ada deras derasti Inggian kawentenan iri kering jagat Madura ne uning ayang titiang. Minekadi adat iri kes yang saking nguni sampun wantas sayo wakti. Derestone tertipisan sayo wakti kawentenan nyane. Mapi kecaping daging agamu Urahria sideng medalang minakadi pitutur sane mau tamo pitutore punika baya jawentan tios wantah nuturang daging tatu agamo ne punika nika pemekas nyane tuturang ide. Udah ceneng sang nan lenerawa Udah ceneng sang Prabu asampunika minakadi pernikahan ide sang Brahmana keling. wajar bapeng jiwa pi raging Ngate cening bapeng ide di pelangane jani to cening belakang pisan cening mirangang minekadi pengunikan bapun ini jani marepe kapenang dewa cening yeneng mano rengga gama ento sing jakadolen nyenane tuturang ngaji kapinang dewa manut teken gegaman dewa ni te pemekas ento pemekas ni tuturang bapa kapinang dewa cening pamarageng leluhur ratu dados ni titiang membawas mapi tutur ane sampun liwat dados tuturang titiang minekadi pemargin ide sang Prabu dokenguni
Asampun nabi pemarginido nikone pacang tuturang titiang kapinangi dewa. Patut ngaturang pajagana Ento sing jadolen to jeneng rikalaning dewa pacang mayatnya nyen kebasang di kayangan. Pang presiden patut nyeni dewa ngaturang. Ne muasto pajegan to pemekas nyane to nyen dewa. Sido pertrap tinging manggo ayu ring madura Yen ing sida nyembani dewa rikalaning dewa ngaturang yatnya mangdo presida terti kerta raharja nyen dini to dewa madicat kalau ditu mare presida laris jagat madura lepah lipah luh jinawi yang kebos to dewa seluwirne terima yen mungkin yen atur-aturane dewa te pemekas ne aturane dewa mekejang te pacang keterima kapinang ide sang yang widiwasa te nyen dewa patut sami kemargene yen mungkin pemargi nyen baosang bapa sing jep mulo saja te benah pesan pemargine tentu nane mulo sandang dewa margine tur laksananyang te nyen dewa yening ratu ngelaliang napike malih ratu minekadi sang ngamong rat dan kebaosang lalir yang sejeroning ngeyatnya lalir yang sematuran tu nirdon tenyen kebaos tu dewa jagat madura wastu yen ing lali nyen saja ratu ngaturang yadnya di kayangan tan pariwangne sayu wakti jagate sing bungan lakar benyah lakar eruk ring jagat madura tenyen dewa uyut tereng desa nyinahang nento dewa sing jadolen tua meruk uyut serahine nyen uyut ane ada di desa-desa ento ane kuang pepineh dadin ngai uyut tenyen dewa garing maleng salma ngaweban cana lenan kapingnan uyut yang di desa-desa tenyen dewa sing jadolen kedo masih ngai sakit gering selemah serahine sakit tan kererenan ento pemekas nih daya dewa ensap nangunang yadnyo tonyen dewa
leluhur nawar hutang Mawina nararis ke bawas dini dijagat itu dewa wantah patut nyen mata maya hutang kapinang leluhur dewa nento Pemekas ring leluhur ido nguning napi ke malir are si dewo ensat nyen dewo mina kadi tekening leluhur dewo ne dukenguni ne presiden hardi angani dewo ne tepek dewo untuk gayatnya so sanek patut di dewo taur sehingga adolean tenyen dewo wantah ngadakan yadnya tur sesolahan Pemekasnya nih entune patut i dewo bayah tenyen dewo pajagane pacang kadua siosan dengunen-unenan yang te Pemekasnya dewo sehingga dolen pangdoi dewan sap lantasan ngaturang upacara ageng ane kuastan upacara pajegan utamanya nih dewo wiret cening waris idoa nah kaput mekarana nyen bapak ngebahas kaita kapinang idewo suirek ide idewo mula saja waris bapone angani dewo itu dewo patut namping pemargen leluhur ya dewa nah Pemekasnya naik sing jadolean suirek ide idewo wantak waris bapone patut tampinyen mekejang apa leluhur idewone ane kardine dini dijagat pada patut nyen dewo lakar ngelanturang tetuanen dewo cening tedung maring madura udah cening tedung jagat ke bawasang dini dijagat Madura Pemekas nyane kedo pitutur bapune jani cening ngawe ledawang wadwa saming ngecekengkin cobani dewa pang presiden lantas ledang kayun nyane para waduan dewa mekejang dini ngaturang ayah yang kapinang dewa nganutin daging agama Pemekasnya nih sing jadolean tenyen dewa tuah apang presiden nganutin nih madan tatua agama nih contoh Pemekas suwadar maning dadi agung
teu kedo nyen mulut teu dewa Swadarma ni dewa ngamong rat adane dini di jagat Madura. Tan mangitung sanak warga Pangsing lantasah ni dewa mabino-binoan yen sida nyen bani dewa sing dadi dewa ngitungang ne brayo ne pianak ne sanak ke dewa sing dadi nyen ni dewa ngelah pikayun ni keto dewa. Yening peling dandane patut diwakang Yening saja nyen mula pelih Pang Presido rantas si dewa niwakang diastun ke putra ni dewa diastun di hari ni dewa dibakang dando ane karyane ni dewa do jening reng madurang ewah mangaleng sandang pangan nah pemekas nyane dewa Pang Presido dewa pawikan yen dini dia depang di jagat Madura kebausang mula pesan kewah ngalih ngalih kemertan kewah ngalih ke sandang pangan kebausang untuk mula kewah penyen dewa uyut tetan pegatangan kata begalangan mewah malek mula suka nyen saja to cening ngai dini di Madura tuah liu pesan ngai uyut apa buin memegal merampok dini mula saja nyentuh liu pesan laksana nen kita ke jalanan neka ajang kewah ngarurung apotek makarana kaketo suwireh ne dini ane kajang sarahino rahino yang saja to dewa tu si suka saja bakal ruruh rawuhi ratu keliwat banging dollar sarang sekadi iratu nih bawa sang titiang bangi pisan saja waktu kewentenan iratu ri pelengan nih mangkin nah. ngaradi kewah ring madurang saya waktu mepekardi kewah pisan saya waktu palungu kiratu kewentenane iki ring jagat Madura nyen pemekas diaston ratu meraga putung
Padiastun te palunguh kiratu meraga putusnya ke Bausang. Taler wantah kantun minekadi pemargin palunguh kiratu asam punika kemahon. Nanging kantun kesangsayan mana titiang Nika ke mekawinan Presiden Daris meduwe titiang pikendekan sang saya waktu kewentanan titiang ring palunguh kiratu. wireh durung wentenan bukti Napi kemakawinan titiang sang saya yang palunguh kiratu. Duaning maka cina bukti nenten presiden titiang ngemangihin niko kemakawinan ajri saya waktu mana titiang. sami palsu bawas pandita Maka sami saya waktu memauk dadosnya palsu dadosnya minekadi bebawas ide sang maraga pandita niko kemakawinan persida ajri saya waktu mana titiang. Jatuh semat biwa sampuan mati hidup mabuan Sat semata sampunika raris minekadi atur nyane bu mati bin mabuah biu mati bin mabuah asam punika sesongane uningayang titiang. Doan biyone dadi gadang Yening don biyu ni napi ke mekawinan don biyu ni punika dados ne gadang niko sane seliwa gantuk titiang miragiang. Iya jangan buahnya nih lambe Yen ton titiang rares ijengan buah ne punika saya waktu angop titiang ngantenang buah biyu ne punika lambeh pisang kewentenannya ne. Bengong ngidah sang Prabu Niko kemakawanan ido sang Prabu nyuryanin minekadi buah biune. Sayawati ya bengong kewentenan ido nih maca singa. Biwa mati hidup Ke saya waktu nyane saya waktu biune sampun mati raris kelota sampun mebuah ke presiden raris hidup malih
napi mawinan punika. Merasidaya pesuabuan Dur disampune raris hidup malih biyune punika presida malih mesuang buah nika mekawinan dan presida titiang minekadi matuteng punika Brahmano keling mau Risa sampune raris sasampunika tale wonten raris penikan ide sang Brahmana keling matuteng riparinikane punika. Benangis salam dadi puade sido bapu Yen ning teu nyen baosang bapo, yen benang selam nyen satoyang kok bersida dadi benang putih tu kengken paundukanin tu bapo. Hane selamat dadi puade Ento hane banget nyentakonang tunasang tiang. Kok bisa benang selam dadi putih ento soleh nyen rasa yang titiang mawinan titiang metaken. Nah, Mangkin putih waranannya napi malih ton titiang permangke saya waktu kewentanannya dados putih permangke niko angop saya waktu titiang ngeton. Nah, Iya dosa nada bengong iya mengatona sane mangkin aturune ngayang titiang minakadi ide sang Prabu bengong sayu waktu kewentenan ide nyurianin minakadi kewentanane asam punika. kalau wekan Brahmano keling Sane angobang ide boya jauhentan tios wantah keluwehan ide sang Brahmana keling pemekasnya nih nike sane angobang antuk ide. Raresido matur semangat Duani saya mika kaget saya waktu ide nyingak mekawinan pada mangke dadosnya ide ngaturang sembah pangubakti ring ide sang Brahmana keling. Nuanas iwang reng pandit Untang ngatur idone punika bayi jawa enten tios. Wantah nunas iwang nunas pengampura lingih kide. siap
ngalangkungin Angik ampura titiang ratu. Iwang sampun kewentenan titiang ngelintangin palungguh ratu. Wata sampun itu atur damet ngelintang muada pungang dan paji yo sayu wakti titiang puniki tamat kelintang rawuh meriki turmaning titiang kantun miumuda ring daging tasra majalaran titiang taler anduk bengkung titiang kliwat napi luer tiada pandita kemargian ning duaning asampun dikewau titiang minah ring anggo titiang sane makin napi pinake tidak ide pandita ring pasigian titiang maka cudat pacang kemargian titiang lalu kore katurang wali napi kemalih ring leluhur maka sami ne kebasa mangda prasidya titiang ngaturang minekadi wali ini punika medalaran antuk janyo maruan tutan ban pajagan yen minekadi waline punika mejanten titiang sampun ngemeruntutan antuk pajegan pacang kadur ring leluhur titiang maka sami sewedangan ring madur sane wenten baosang titiang ring wiwidangan jagat Madura majanten makesami kawehen parwado makesami mangde bakti ring leluhur asampuni kewantah titiang mangado eling lalu koreng uni napi ke mekawinan titiang matur asampuni keduaning mangda parasida sayu wakti sarang sami uning tur eling ring leluhur iraga maka sami nika pemekas nyane titiang matur pakeling ring sareng sami ngaturang pajagan ngegalamangi lahin gumi Turin ngaturang pajagan raris sing linggih leluhur makesami parasida
meduluran antuk sesolahan gegitan ngiderin jagat madurane puniki Pamekasan. Wah pacara wali pajagan kemargian. Ini makin atur yang titiang parinikan upacara pajagan. Ne kemargiang saya waktu kewentenane ring rakin mangkin. Nah. Sane muapuat Brahmana keling Yening muasane muputang kebaosang muputang wali ne kebaos puniki. Boya jawenten tios wantah ne kebaos Ratu Brahmana keling puniki sane muputang yadnyo ne puniki. Ya. Pemargine mailakan Yen inian pemargi ne baosang titiang maideran saya waktu makasami ingyan upakara upacara ne puniki sane ka aturan puniki. Ya. nyuasup maring desa-desa siosan memargi iri-kiring kayangan taler kemargiang ring desa-desa suang-suang mangde taler ngemargiang upacara upakara. ngardi jagat apa ngaterap Napi ke mekawinan asampunike yadnya ne ngantos ke desa-desa. Gumanti mangde preside jagat iri-kiring jagat Madura terep tidur kerta raharja wanta asampunike kesuksemannya ya. Sami gira ngegal sambil yo magening Sampun napi je antuk sarang sami mangde presiden kalani ngamargiang radio ne puniki girang sayu waktu taler presiden ngemedalang igel-igelan taler gegeningan makemiwah kesenian maka sami mangde kodar sarang sami Yat nyone memargi antar Aingih jane mangkin aturan yang titiang minakadi yadnya ne puniki waosang ya pantas sayo wakti antar pemargin ne ya. Suara ada aneh bani mengewakin Sayu waktu angop sayu waktu titiang
Para wadwa maka sami panjak sami ninten pisan beran bak purun sane megawe pegewah nikot tane angobang titia. Sami bakti ring sang Prabu Pemekasnya nih panjak maka sami sayu wakti. Bakti ring ide sang Prabu, bakti ring leluhur taler ring ide sesunan. Nah, Duasta maling sami kana Yas duaning terapti jagate mejanten sampun minekadi dusta neka bawas sane mekarya ruk kiri-kiring jagate sami kasor sami ngandap kewentenan ane ya. Kawisesa Duaning sayu wakti angop di tiang napi ke mekawinan asam punika duaning kewisesan ide sang maragawiku pemekas nika mekawinan dan purun minekadi wadwa sane wenten ngapialang iri kiring jagate ya ngamargiang wapacara keduluren laris minekadi ngemargiang upacara upakarane puniki sane manut tur sane patut laris kemargiang nah. Jagat Madura manggut terpi mekawinan wiwilan ngaturang yadnya nih teh puniki bausang titiang Preside jagat Madura nih bausang titiang terapti pisan rikiring jagat Madura dosang nada manganikeun duaning asam punika sane bausang titiang sayu wakti ring jagat Madura terapti pisan dari pelengan sane nuanas luagara ring sang makoyati duaning jagate puniki terapti pisan makawinan para wadwa maka sami nunas lugre raris ring ide sang Narapati sane ngamel jagat iri kiring Madura wireyadnyo sampun katur
Napi ke makawinan asam punike duaning yadnya agung it puniki sampun minakadi kaaturan niko ke makawinan jagat tertitur kerterah harja. Manggo kayu ring madur Duaning asam punike raris ngemangguhang kewentanan jagat madurane puniki terapti pisan sayuwakti ya. Syedo galang mana tiang suejan ratu Kewentanan jagat haris atur dengan yang titiang rasa-rasa urusan ngaturang yadnya galang apadang kadiwasa jagat puniki nike makawinan subakti haris ing ide sang mahayati ya. Ratu lintang mau tamu maka kawinan panyak maka sami kagum gangop sayuwakti napi ke makawinan duaning ide sang Prabu meraga utama pisan ngamel jagat iriki ding Madura nyen kebausang nah. Gelar ratu wasakonami maka kawinan raris minakadi keician gelar minakadi ide sang makaratu wasakeun nami wanta sampunike gelar Indonesia nike sengguh iri-kiring jagat Madura wasakoamat tegas wajikeun yen ninggian wusake ni bawasang titiang artinya ne tegas nyane watah boyo jewenten tios watah wajike watah tegas nyane ya. Wajike bawah Brahmana luwih utami yen ngeraris wajike ni punike bawasang titiang boyo jewenten tios wantah sayuwakti Brahmana sane utama sane nguni asam punika raris ke bawas nyane ya. Syeda sidi salwer dumadek puniki hacepan titiang rewekasan gumanti mande raris persida sidi raris ring sejeroning pemargi rewekasan nah asing alih
kalut ku yen ing mungwe ngaceban titiang teh puniki napi jesane ruruh napi sane alih gumanti mangda aluk rerah punika wantah apian titiang sami bokti Shalwer bawas wiku sayu wakti sami mebukti sekadi pepenikan ide sang maragawiku wantah sayu wakti wantah misaja pisan nah dan siado antuk mayang sayu wakti yen baosang temu bayah mejanten dan preside sayu wakti manyak minakadi keledangan ide sang maragawiku ne baosang titiang Suecan ratu ngelangkungin ingi ratu mi padawak pisan titiang minakadi pasuwecan ni ratu ring pasikian titiang sayu waktu ngelintangin pisan kewentenan ya berahman keling malih nabadang dua ning kuentanane asam puniki neraris ne mangkin cerita yang titiang ide sang brahmana keling mari pari dab iri kiring jagate ya kudat nanangak sang nerapati udah cening sang Prabu asam punika bawas ide sang Brahma keling ring sang madeg nate kiring jagat Madura Bapa merasa egar mana nah di pelengan jani tito cening sayu wakti egar nyen keneh bapone duaning presiden nyen dewa ngardi yadnya nete kene ente mawinan liang keneh bapone ceningnya gua Madura manggua kebacian rikalaning idewo ngaturang yadnya teh dini di Madura satu yang bapo sekat ento raris idewo ngemangukang jagat Madura ni ceningan pembekas becik pisan nyenton bapo to cening Bapa mawali
kejawi Napa sing makele nyen bapo nyatwa kapinangi dewa. Nejani bapo lakar muali buen kemo ke jagat Jawa nyen pemekas to cening. margi yadnyu satu Nah pemekas tonen bapo matulak kemo ke jagat Jawa to nyen cening. Pinget bapo ni kapinangi dewa. Apang presiden dewa ngemargi yang nyatnya setuak nyane manut kapinang uger agama nih to nyen cening. bawas bapua doa eling Nih sangat nyeni dia bapo kapinangi dewa. Pemekas apang presiden kengkian pitutur bapo nih duking busan. Apang sido dewa telep tur eling dewa kapinang pitutur bapo. pamit bapua ane jani Nah yang presiden yang bapo buin mat papi tutur yang kapinang raga nih dewa nih to cening. Maka sudah dino nih jani dan pemekas cening. Bapo lakar mau pamit kapinang dewa to cening. Puat muat Brahmanu keling lampang Wantah kasampunike minakadi pitutur ide sang Brahmana keling. Nah kamonto kumaon presida bapo mapitutur kapinangi dewa. Bapo lakar nunas mepamit kapinangi dewa ne jani cening. Dan kewarna maring jalan. Inggih sane mangkin malih lanturang titiang inggihan pemargini sang Brahmana keling
dan kacerita yang ingin pemargin itu sani mangkin. Rawuh sampun mering jawi Selandang pemargin itu dodo sampun saged rauh mangkin napa iring-iring jagat jawine. ring penepi desa muncar Nani keraris inggian kewendanan itu mangkin iriko ring penepi deso muncar. Madag lampah Brahmana keling Tur kewendanan itu jago ngeling-ngeling angan itu sepemargin itu digoreng itu sang Brahmana keling iriko ring pemargin. maling giring sor daru santigi Tur jago ayat itu pajang merareang iriko ring wit ning sor tarune taru santigine. Kelangun ngaton selat bangsul Tur kelangunan pisan kewendanan itu sang Brahmana keling iriko melingi ring selat bangsul nyingaken minakadi kewendanan wewidangan iriko. ledang kayu ngaton segaro Sangkaning kaliangan kayun itu ngantenang kewendanan kena iriko asli turing tepining segareun. dan kecingan ajiane prapti Nani kedemawinan sangkaning keliangan kayun itu turaris kewendanan linggih itu sang meragon abe
Rantos tan kacinga antuk sampun napa ring ajeng ide sang Brahmana keling. Baske langun nyengak gunung ring Bali Dwipa Naneka nyen kalau ke ulangunan ide nyingakin kawentenan wewidangan riki ring jagat Bali minangkadi sekadi gunung sane wenten riki ring jagat Bali Dwipane. Dang yang Dwijendra Katur Enggih, landurang carita sane jaga aturuning ayang titiang. Nah sane mangkin kawentenan ing ide dang yang Dwijendra sane pacang aturuning ayang titiang. Daler mawit jagat Baljawi Asapunika daler kawentenan linggih ide sang yang Dwijendra punika mawit ing sak jagat Jawine daler. putrandang yang Semaranada Naido raris punika kaputra antuk ide dang yang Semaranada. Semedon janing makayukti Ide sang Brahmana keling sayuwakti kawentenan ide dang yang Semaranada sayuwakti semeton ide punika. Kemocening ke Bali Dwipa Nah udah cening ajak dadwo nyeni dewo kemon jani cening mawali ben nyudur jagat Bali Dwipane. Semedon gel-gel Abang pedas nyen cening ane pacang 7 nyen ditu di jagat Bali nyen sing adolen to nyen cening ditu nyen semetone dewone ditu di jagat gel-gel to nyen cening. bareng muput karya iku Duaning ditu nyen di jagat Bali pacang ngrincikan yadnya karya agung itu nyen sing nyen adolen wantahi dewa ane nyarengin to nyen mangde presida muput karya di Bali nyen cening. Pangrayu jagat Bali Panggo mandi raris nyeni dewa mangguhang ditu di jagat Bali ane madan yadnya agung nemu kerahayuan labdo karyo gitu nyen cening kemu ke Bali.
Wirejening tos Brahmana Riantukani dewo sing adolen to nyenang mulu dewo anggani dewo tos ning Brahmana nyen dewo uning maring wedos rudi alar idewo sampun nyen dewo patut ngastuti santukani dewo sampun telat sekancaning wedo mantrene nyen inde ketatwa kediat mikan napi malih lantas hidewo subo majandan nyen hidewo ingyan tatu ranto mekejang subo nyen hidewo bisa memarkiang nyen dewo aji kamoksane malih naudo dewo jani kita nyen pebesan aji nyen sing adolen aji pacang nyudur jani sunio lokone nyen dewo Brahmana keling raris metut inggih sampun sekadia sapunika wenten rendah pewacanan ide sang meraga nabe sang meraga aji ni dewo nah mangkin ide sang Brahmana keling raris mapaung watur Tidiang dan purun nempalin tunas sugro pakulo naratu winten rendah sekali sel pawacanan palungi ratu titiang dan purun dula majeng ringling pakulo ratu Iya ning aji ngutus tidiang yan sekadi atur titiang puniki yan sampun yen puniki sangkaning titah napi malih raris titah palunguhi ratu nika mawinan titiang dan purun dula Pangluang ke jagat Bali reh ning sekadi sapunika rendah pewacanan palungu ratu sane mangkin jago titiang makingkin mawali nyujur jagat Bali ne tangkil maring gel pura sapa pamitan titiang nenten jawenten tios sane pacang ketujuh ketitah handuk palungu ratu sane mawastu jagat gegel punika muput karyan ring besake nah nika nyen sekadi pepamitan titiang jago mapari dab-dab ngerincikang tur muputang yadnya agung sane suci puniki dang yang kayu manis Risa sampun sekali sapunika atur itu sang Brahmana keling sane mangkin wenten sane kepawas ide dang yang kayu manis jago mapaung wadur suka ajian emiragi rasa-rasa garjitu ingyan pekayunan itu
miragiang atur idene Menganutin suwadharma nayaning sekadia sapunika jeneng bagus Dewa jak patut pisan nganutin sudarmani Dewa laksanani Dewa sane mau tamu Bakti rianggu arune ngerdi dur subakti ni Dewa tan kererenan majeng ring guru sane ngardi Dewa Lautang cening majalan nah pangsing nyen kasep nyen di Dewa tekening galah nah lautang bojani Dewa mau jalan nyen jani Dewa jujur jagat Bali nih Kepesraman aji mawali namun tuh nyen pebesan aji majeng nih Dewa nejani haji pacang makin mawali kepesan Dewa Brahmana keling matur sembah ri sampun puput paigoman puniki jago pacang ayat ngingkinang yadnya nah mangkin ide sang Brahmana keling matur sembah bakti majeng ring aji ni dunia Durus aji Nona sugro titiang majeng ring palung waji pinake lelangit titiang nyen aji durusang aji mangkin lungo kepesraman Titiang lunga ke Bali Dwipa titiang sane mangkin jago mau pamit ring lingi haji titiang pacang nyujur jagat Bali sane ketitah majeng ring haji dumada ngemangihin kerahajeng kerahayuan nyen haji Dangkil ring iado Sang Prabu titiang pacang mau pamit pacang nyujur jagat Bali tanggil majeng ring lingi ide Sang Prabu sane jumeneng ring puri gegel Sareng muput karyanida duaning kewentenan pidabda bering jagat Bali pacang ngerincikang yadnya karya agung sucine puniki nah nika temawinan titiang pacang rauh ke Bali pacang nyarengin muputang yadnya nih ring basake karya eko dasaludra duaning ring luhur kayang
Wentenan pusah puniki jaga nangun karya agung karya ngendegling ngusabon ini nah nika mawinan dumadak-dumadik nyen presida ngemangin kerahayuan tur labdo karya sida sidaning don. Om Swastiastu. Dang yang kayu manis na Nanika mangkin kewentenan ide sugro pekulun dang yang kayu manis pacang sekadi ngician pemargi kewentenan ide sang Brahmana Kling. laut dang janing ne memargi Naudo cening idewo nejani nyen pangsing kesep nyen ken galah lautang subuh cening jani mejalan nyen dewo menakra ayu maring jalan yan buat nyen pengabdin manirene marep petekeni dewo dumade nyen selantang pemargini dewo ngemangihin kerahayuan nyering margi aji jani mewali mantu nana dewo nyen jani disubani nyengkal dewo pacang ma pamit ring aji pacang ma wali mantuk nyen dewo gelis ajine lu Ari sampun wus puput mangkin ngastawa ngajap kokan nyane turaris digelis mangkin ajini des pacang ma wali mantuk Brahmano kantun maring desa muncar nanika raris mangkin kawentenan ide sang Brahmana Kling kantun irikum meneng ring pesisi segara ring desa muncar Brahmana Kling nadabang sane mangkin lanturang malih haturuning ang titiang ingyan kawentenan ide sang Brahmana Kling jago pacang maparidabdab jago pacang ngelanturang pemargi pacang lungo ke jagat Bali duaning idong maparidabdab pacang ngelanturang ingyan pemargin ide jagi lungo nyujur jagat baline nuju desa
Niko de mawinan malih do pajang nabdabang pang presiden rauh asane pajang ketujuh nenten wenten tios sane mawastu puri gel-gel dan kewarna maring inu Ri sampun mangkin ido memargi do tanjek premanan sampun mawastu pajang nampak genah sane ketujuh ring puri gel-gel cerita Dur sayan-sayan sampun kacingak widangan jagat Bali Dur sane pajang ketujuh sane mawastu puri gel gene sang neropati parum agung ring peseban Ri sampun raris napak iri kering puri gel-gel Ri sedek lantes ido nyingakin kewentenan ide sang Prabu ngewentenan peparuman dalam waktu rengong kocap Wih mangkin sampun mawastu iri kiring genah sane ketujuh sane mawastu puri gel-gel kewentenan linggih hidup sa wadu rengong sane mangkin kau cap ring peseban sampun melingi Dewa Ratu Agung kewentenan mangkin iriki de sang Brahmanu kelingring jagat Bali nyingakin kewentenan ide sang Prabu melinghi iriki sampun ring paseban pati ide ane padam Dur sami sampun jago ayat ngiring kewentenan ide sang Prabu bau dano tando mandri napi malih ngian paro pepatih hidup jak sami terpi pedampiak rari ngawit raris ide sang Prabu Ri sampun sami jangkep ke Kacumawisang nah niko mangkin ide sang Prabu pinako ngawitin pajang maparidabdabi kiring peparumani dalam waktu rengok nabda
teh mawinan keledangan kayu ide sa dewa watu rengong puniki pacang nabdabang ingyan peparuman tur mesabdo sangkan niro marumang paman aja keme keja nah paman aja mengkejang ada yang di tepengane jani paman ngiringang buko gelah dini dipuri ada nyani membuat jago pacang odarang maniru mare peteken paman dini ajak mengkejang sangkanira marumang paman ajak makejang wawanin tidiang malih mapaung watur nah paman ajak mengkejang ada yang pesan manire mau buat yang buat paman ajak mengkejang ado sura ado sarangat wilangang mangki Wena ada nyenani mau buat pesan nyenani pacang odar gelah dini nyendi peparumanyen paman nanging paman pangsa yageng Tode mawinan maniro ngutus buku paman aja mengkejang pang saja nyen paman suayu wakti ngiring petitah maniro nih dor sepang bawas gelawang nyen pesan paman ado kena ngelen jak melahang ngeresepang baos manirone paman ada paman sekal ring ati Wena do pesanyen paman ngelah sekal ring kena kayun paman apang galang hidup paman sareng sami apang saja dengan paman lastario tekening maniro gitu nyen bawas manirone paman wireh gelah jago nangun rajo karya sing nyen ado lem pidap-dap peparumane nyen dini nyen paman ajak mekejang riantukan pacang rincikan yadnya suci yadnya agung nyen to paman Irika ring purba saki
Buena sing yen adolen do. Yanyo sane pacang kadur dini di luar kayangan ane suci kedo nyen paman. Eko daso ludroh ngaran Buena yanyo karyo sane pacang kedapdapin do paman. Karyo agung, karyo suci, karyo ngenteglingi ngusabon ini kedo nyen makunteng babaosane paman. Jagat Bali mangdo kerto Sejebak jagat Baline napi malih sareng sami sejebak desa puniki mangdo presido ngemangin kesukertan jagat asa punika bawa sido elah alo asing asing ali yan subo sangkaneng tulus ikhlas las caryo nyen paman asing-asing ane alih jek elah nyen tepuk do paman. kengken pamangan ingkup ring kayon sujati Nah kengken do kena pamane jani di mondo-mondo nyen bawas manirene subo nyen paman saja-saja sayu wakti ingkup ring kayun gitu nyen pengidihan manirene paman. Aryo ularan rares dane matur sembah Wenten puniki minekadi paudande ide Bagawanten ide sane kebaos Arya Ularan nika raris mapaungu ngaturang maduluran ngaturang sembah. ampur titiang Trinera pati Sugro pukulun titiang malungguh Sang Prabu sane baktinin titiang ampurayang yen ketambatan titiang menjagi matur manop kecaping agama sane sampun kecap ring sahananing Sang Hyang Aji Sastra nanika minangkadi kecap sarin-sarin agama nih sane jaga kecap iriki aratu ya nyone patut margia Antukan yang buatnya neriki ring jagat Bali niko nak kemauan kemulan patut pisan ingyan maduluran ngaturang yadnya nyeni keratu jagat Bali manggo terapti
sangkane ngaturang yadnya agung alit dikiring jagat Bali nah niko raris mangdo presido ngemangguhan sane mawastu jagat Sukerto lan Trepti nyenaratu didiangi ringan panco yadnya ngiring kardi nge 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 Titiang nenten jadempal ring bebaosan Palung Wiratu titiang pacang sairing napi malih jago ngaturang pajo yadnya sane kebaos puniki ratu Aryo kepakisan misudane matur sembah Nasane mangkin malih landurang titiang kuentenan ide sang Aryo kepakisan taler rane matur sembah kayon ratu lintang luwing Inge ratu sekali puniki teh pidabdab peparuman niki kawentenan Palung Wiratu kayu ni ratu kalintang luwih mau tamu manganutin suwadarmo sayu wakti pisan puniki sekadi nganutin sudarmo iriki meagamo bakti ring yang widiwasa nararis titiang purun itamet matur majeng ring Palung Wiratu niki sampun kebaos subakti majeng ring linggih hide yang sang yang widiwasa panco yadnya margiang sami Duaneng sekadi kekuat sayu wakti pisan iri kiring agamone ngemargiang sane kabaos panceyadnya punika makesaminya maka dasar ngewar mana bawa laksana beci nah kadulureun laris antuk baos sayu wakti baos medasar antuk laksana sane becik asa punika aratu Ari Wijaya. Karya pengalasan
matur bakti Lugero titiang ratu. Mangdo sampunang titiang keneng suod upadarawo. Mangdo sampunang titiang ke cakrabawo. Rasa-rasa purun raris titiang mapaungu atur ratu. Lagraya titiang mapi nunas Napi kemawinan sekadi purun raris titiang parasangga. Manunasane muasto piteket utawi rentah pawacanan palungguh ratu buat ketambetan titiang pemekas ratu. Mangidung sing perana Duaning palungguh ratu sampun memperagayan putus. Sampun ratu kebaos medui jati ngelarang ring sejeroning kecap-kecap wedo niko mawinan membuat sane pacang lungsur tunas dia. Ledang ratu ngani kayang Yen dado sambil titiang pertiwimo. Saat mako titiang iperani entek-entekan titiang nyantosi sabah niko kadia sampun niko mawinan titiang sampun api sane tunas lungsur piteket di ratu niko sane membuat lungsur titiang ratu. bawas pancayatnya Sake maon. Duhane ngiratu wau wenten ngojah sane kebaos pancayatnya ring ajeng punika. Durung rasa tawangin titiang, durung rasa keniang titiang, napi maka sujatin pancayatnya ne punika. wir tidang duarang waru Raso-raso podewekan titiang sampun je kebaos sane muasto pinake Aryo. Yen rasa yang titiang kadi mecelep ringgo petang dedatan keni antuk napi maka sujatin daging-daging pancayatnya ne puniki niko sane membuat tunas lungsur titiang. ratu midarataya Sake mawon lugero banget titiang purun. Mapi nunas nyantos saboh tel wacanan palungguh ratu pangsida angin titiang rikala benjang kapungkur wekas titi pengancan sepat siku-siku asam punika membuat pinunas titiang ringangan palungguh ratu. Muajar ida yang maha
Paman, dong raso-raso muka meraso, kemperan anake buka maniro. Kadi raso mau buat atur paman marep kapening maniro paman. Nah, kene nyen paman. Kampur bapu sang nadu. Nah, tuh paman. Diastun yen anake buka maniro, anake buka gelah kesubuh kesengguh. Sampun mau peragayan putus, sampun ke baos medui jati. Sake walau buat kebelogan bapo. Nak nu raso-raso belog. Liu sing tawang bapo nyentuh paman. Bapu jani manerangan. Nasake walau setonen yen anake buka bapo mapi tutur marep kapining paman. Pasti kau nyenane madan pelih ane madan iwang aksamang nyentuna paman anake buka paman. Pedake nario pengalasan. Dong paman pengal Aryo pengalasan anake buka paman. Dadi buka keto raso mau buat sajan pengidih paman marep kapining bapo to paman. Neke bawat pancayatnya. Nah ane piragi anake buka bapo. Ane subuh cingak anake buka bapo. Manut mengah ring kecap-kecap sastro ring kecap-kecap lingani do sangyang aji. Ane madan pancoyatnyo kini nyentuh paman. Malah Namapan membuat pengidih paman marep kapining bapo. Pangsing pocol nyenanake buko mapi tutur marep kapining dewo melahang jani mirengang nyentuh paman. Sarang sami apang nawang. Pangsing pamanan yang kemadan ane madan nawang ane madan uning nah pemekas jani ado to waduan bapo dane wargin bapo pang mekejang jo masih nah betes semadan amatro pang uning sing keto benah asane keto paman. Madan pancayatnya yukti ane ke baos ane kesengguh madan pancayatnya
Panco ngaraning limo, yadnya ngaraning gegelaran, lelimo nyen gegelaran dewa paman. Panca wilangan limu. Nah, to. Rasa bapo sing pelik sing keliru, rasa bapo ben ngorahin anake buka paman. Panco ngaraning lelimo, gitu nyen daging kecap sangyang sastra. Iya denyo mateget aturan Oh, ini kalau dituane madan toyadnya. Ne subuh ane garape ini dewo, ane garape ini istri-istri, garape na lanang-lanang ido dane pacang katur mantuk ring lingan ido. make panca make Nah, tuh gitu nyenane tepuk bapo, ane cingak bapo, ane piragi bapo ring kecap-kecap sastra tuh pamana. Kepertamu dewa yadnya Absik sane kaper tamu tutuak sing adelen tu subuhane madan panco yadnyo tu gegelaran ring dewo yadnyo kaper tamu paman. Peter yadnya pengaruh Nararis ngalantur sane kaper sane kaping ruwo. Doane madan Peter yadnyo sandang patut gelarang naler ajak buku paman. Yadnya kaping tiga Nah to. Yen papapone kaping telu tuak sing adelen tuane madan resiadnyo sane pah telu nyentuh paman. sampun nika puat aduh Nggih. Ratu idadane sinareng sami. Wantah kadya sampunika sida anggen titiang pinako ayah-ayahan mantuk ring linggih ida sane mopo ayangane riki ring kayangan pusaka. Pamargin sang Inggihan punika boyo wenten tios wantah kadya sampunika risa jeroning buat pemargin sangsane sampun meperagayan wagmi.
ning ngawenten piakan nyong Yen menawi wenten ring sajeroning anggo, yening wenten raris menggah ring sajeroning kayun raris. Niki cerita mau Sane anggen titiang bantang carita boyo wenten tios. Wantah kedosan sane kebawa utawi gegitan geguritan dalam sida karya puniki sane anggen titiang. Sampun pasti kau, sampun majantan tan sidora recitiang ngaledangin kayo neratu idodane mungwing ke keiwangan titiang, kedunan titiang, dan mari titiang nunasagung pengampura. Wapet anduanget pramuasan tinggi unjarang titiang Sane pineh huntat boyo wenten tios wantah malarapan sinap titiang antuk pramosanti.